Nubwo muri ino minsi kwamamara twavuga ko ari indwara isigaye irwawe na benshi, niko no kugira ngo bamamare bakoresha imbaraga zabo zose ngo babigereho. Kwambara ubusa, kuvuga amagambo y'urukozasoni n'ibindi bitandukanye byahereye mu bihugu by'i Burayi, gusa kubera ikoranabuhanga isi yabaye nk'umudugudu, ni kuri Rwanda ashaka kwambara cyangwa ngo abeho nka runaka yabonye ku mbuga nkoranyambaga. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twaguhitiyemo kukubwira ku bakobwa 10 b'abanyarwandakazi batamamajwe no kwiyambika ubusa ku mbuga nkoranyambaga, ibyo benshi basigaye bakoresha ngo babe ibimenwa na bose. Nge ni Diane Mahirwe, iyi ni Story House. Ku mwanya wa 10 turahasanga Atete Anatalia. Amazina yose ni Muhoza Nathalie Atete, umunyarwandakazi ubarizwa muri Amerika. Uretse kuba ubu Nathalie amaze kwamamara ku rubuga rwa TikTok ndetse no gukora amakomedi, mbere yaho yari asanzwe ari umukobwa unakunda ndetse akaberwa n'amafoto. Ibi byatumye anagira abamukurikira batari bake kuri Instagram. Ni umunyarwenya, akina filme, ndetse uretse ibyo mu kiganiro cyihariye aherutse kugirana n'ikinyamakuru Nyarwanda, Nathalie yatangaje ko yakuze yumva afite inyota yo kuba umunyamakuru mu mwuga, ariko ngo igihe ntikiragira kuko ari byo yiga muri kaminuza. Ndetse byemezwa cyane n'ibintu bitandukanye agenda akora, kuko ku rubuga rwe rwa Instagram agenda asangiza abamukurikira bimwe mu biganiro aba yakoze bisekeje, gusa bikora nk'umunyamakuru w'umwuga. Ndetse Nathalie yagaragaye muri filime Amarira y'Agatumba yasohotse ku rubuga rwa YouTube rwa Imurenge Films ku wa 29 Nzeri 2018. Ifite iminota 30 n'amasegonda 30, niyo ya mbere yagaragayemo uyu mukobwa. Kandi yagaragaye muri filime yitwa Niko Zubakwa nk'umukinnyi w'imena. Mu byo akora byose ntuzamubona yiyambitse ubusa. Ku mwanya wa 9 turasanga abakobwa batatu bagize itsinda rya Makenzi rimaze kwamamara mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga muri iki gihe. Muri buza ku mwanya w'inyuma ni Katia Kamari, ni umuvandimwe mukuru ku babyeyi bombi wa Nyampinga w'u Rwanda 2020 ni Shimwe Naomi, nawe dusanga kuri urutonde. Igihe kimwe we n'abavandimwe be ngo batekereje gukoresha idirishya ryo mu rugo iwabo ryarasaga izuba ryiza cyane mu gufata amashusho n'amafoto, maze bayasakaze ku mbuga nkoranyambaga aho bagaragaramo basubiramo indirimbo z'abahanzi batandukanye. Kuva ubwo nibwo Kelly yatangiye kumenyekana, yambara neza, akamenya kubitandukanya n'aho agiye, kandi ntiyambara ubusa. Kuri ubu Katia afite abamukurikira 36,000 birenga kuri Instagram gusa. Ku mwanya wa 8 turasanga Brenda Mackenzie, niwe dusanga ku mwanya wa 8 kuri urutonde rw'abanyarwandakazi bamamaye ku mbuga nkoranyambaga atari uko biyambitse ubusa. Brenda nawe ni umuvandimwe mukuru wa Miss Nishimwe Naomi, nawe yamamaye ahanini bitewe n'itsinda rya Mackenzie. Itsinda ryabaye kimenwa na bose. Kuva itsinda ryatangira kumenyekana, umubare w'abamukurikira uyu mukobwa kuri Instagram watangiye kwiyongera ubutitsa. Ni mwiza yewe nta nubwo ateye nabi bigaragarira amaso. Kuri ubu afite abamukurikira barenze 46,500 kuri Instagram gusa. Ku mwanya wa 7 w'urutonde rw'abanyarwandakazi bamamaye ku mbuga nkoranyambaga atari uko biyambitse ubusa turasanga Kelly Madira. Mu itsinda rya Mackenzie, Kelly niwe batavindimwe, icyakora ni mushiki wa papa wabo. Akunda kwifotoza ndetse akaberwa n'amafoto. Ibi byatumye agira abamukurikira benshi, maze bibakarusho ubwo iri tsinda Mackenzie ryatangiraga gukora. Akurikirwa n'abarenga 73,200 kuri Instagram gusa. Ku mwanya wa 6 w'urutonde rw'abanyarwandakazi bamamaye ku mbuga nkoranyambaga atari uko biyambitse ubusa turasanga Fiona Uwase. Ni umunyamideli kandi abikora neza. Fiona ni murumuna wa Mary, umuhanzikazi ukizamuka warangije mu ishuri rya muzika ku Nyundo. Kuri ubu akunzwe mu ndirimbo ahuriyemo n'abandi bahanzi bakizamuka yiswe Ndaryohewe. Nubwo ari umunyamideli ndetse bazwiho kwambara ubusa benshi, Fiona agerageza kubihuza no kutiyambika ubusa. Nk'umunyamideli nyine azi kwambara imyenda yahagiye n'igihe nyacyo. Fiona yatangiye kwamamara ku mbuga nkoranyambaga akiri mu mashuri yisumbuye, ubwo ifoto ye iri mu mafoto yasakaraga bitewe n'ubwiza bwe, ndetse yitabira amarushanwa atandukanye y'ubwiza nubwo ategukanye ikamba, ariko abitsi rya Nyampinga uberwa n'amafoto w'amashuri yisumbuye 2015.
amazina ye ni Sabine Mutabazi ariko akoresha NMTV. Uyu mukobwa dusanga ku mwanya wa 5 w'urutonde rw'abanyarwandakazi bamamaye ku mbuga nkoranyambaga atari uko biyambitse ubusa, ni umunyamideli ndetse n'umusizikazi. Gusa icyo akora benshi bamuzi isura, uzamubona kenshi ku makonti ya Instagram yerekana ubwiza bw'abanyarwandakazi. Ibi byatumye bamukurikira ku rubuga rwe rwa Instagram biyongera umunsi ku munsi. Mu mafoto ye yose yihariye nk'umunyamideli n'uzamubona yiyambitse ubusa kandi arakunzwe. Ku mwanya wa 4 turasanga Gladys. Amazina yose ni Kirezi Gladys Rutagungira. Na rushanwa ry'ubwiza rizwi umukobwa yaba yaritabiriye cyangwa se ikindi kidasanzwe. Ano umukobwa wamamaye kubera amafoto akunzwe gusangizwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane cyane abibanda ku bwiza bw'abanyarwandakazi. Gladys wa Rutagungira ufite abamukurikira barenga ibihumbi 10, niwe dusanga ku mwanya wa 3 w'abanyarwandakazi bamamaye ku mbuga nkoranyambaga kandi atari uko biyambitse ubusa. Ku mwanya wa 3 w'urutonde rw'abanyarwandakazi bamamaye ku mbuga nkoranyambaga atari uko biyambitse ubusa turasanga Ishimwe Eris. Nubwo yikundira ifoto ndetse afite n'abaki bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, kwamamara kwe kwatumbagijwe n'ukuntu yigezwe kuvugwa mu rukundo n'umuhanzi King James, ndetse niyakunze kumvikana mu itangazamakuru asobanura urukundo rwe na King James. Ku rundi ruhande ntabwo King James yakunze guhakana urukundo rw'ibanga yagiranye nawe, gusa hari ababonaga kenshi ndetse bivugwa ko King James yajyaga gutora Elsie kenshi wabo bagatemberana ariko akicara inyuma mu kuyobya uburari. Nubwo byari bimeze gutyo, ariko muri 2017 nibwo Ishimwe yashyingiranwe n'umukunzi we Fahad Mukunzi, bamaranye igihe bakundana. Icyo gihe imyaka yari ibaye 2 Elsie na King James bavugwa mu rukundo, dore ko inkuru zabo zatangiye gucicikana mu mwaka 2015. Kuva ubwo uyu mukobwa yatangiye kwamamara no kwibazwaho na benshi, ndetse n'umwe mu bagaragiye Knowless Butera ubwo yakoraga ubukwe na Ishimwe Clement. Elsie na Fahad bakaba baranibarutse umwana w'umukobwa umwe mwiza. Ishimwe niwe dusanga ku mwanya wa 3 w'urutonde rw'abanyarwandakazi bamamaye ku mbuga nkoranyambaga atari uko biyambitse ubusa. Gusa kuri ubu konti ya Instagram isa niyibwe kuko nagiri kugaragara kuri Instagram, gusa yari afite abarenga ibihumbi 70 bamukurikira kuri Instagram gusa. Ku mwanya wa 2 w'urutonde rw'abanyarwandakazi bamamaye ku mbuga nkoranyambaga atari uko biyambitse ubusa turasanga Shenge. Bivugwa yuko uyu mukobwa yabafitanye isano ya hafi n'abakomoka mu muryango w'abanyampinga w'u Rwanda 2020 Naomi. Icyakoza Shenge na rushanwa ry'ubwiza cyangwa se yewe n'ikindi kintu yaba akora kirenze uretse kwifotoza cyane, ndetse kubera ubwiza bwe butangaje abakoresha imbuga nkoranyambaga amafoto y'uyu mukobwa bayasamira mu kirere. Gukomeza gusangiza abantu amafoto y'uyu mukobwa byatumye benshi bamwibazaho ndetse baramukunda, banamukurikira ku bwinshi ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha yamamara uko ahakurikirwa n'abantu barenga ibihumbi 37,900 kuri Instagram. Ku mwanya wa mbere w'abanyarwandakazi bamamaye atari uko biyambitse ubusa turasanga umukobwa ukiri muto, inzobe ikeye, imisatsi miremire y'umwimerere, inseko nziza ikeye iherekejwe n'ishinya y'umukara n'amenyo y'urwererane. Umukobwa wakuze ari umwana unanutse cyane ku buryo abiwabo bamuhatiraga kurya no kuryama saa sita. Ni nyampinga w'u Rwanda 2020. Muri iri rushanwa ry'ubwiza uyu mukobwa yatwaye irindi kamba ari ryo nyampinga uberwa n'amafoto. Uretse aya makamba abiri, benshi n'ubu barakibaza impamvu uyu mukobwa atahawe n'ikamba rya nyampinga wakunzwe cyangwa se Miss Popularity, bitewe nuko na mbere yuko yinjira muri iri rushanwa Naomi yarazwi anakunzwe n'abatari bake. Kuva yakwinjira mu irushanwa rya Miss Rwanda yakangaranyije imbuga nkoranyambaga. Umunsi wa mbere yaravuzwe cyane bitewe nuko azwi mu bikorwa byo kwamamaza MTN Rwanda yateye inkunga iri rushanwa. Byakuriye impaka nyinshi ndetse benshi bavuga ko MTN yazanye nyampinga wayo. Naomi yamamarije i Kigali, ifoto ye ya mbere yasohotse yasize benshi bamwambitse ikamba. Abandi bakobwa bari bari mu irushanwa batashwe n'ubwoba. Yaravuzwe cyane kuko kuva kinjira mu irushanwa kugeza rirangiye ndetse n'amanota ye ni yari mabi. Ibi byose benshi babishingiraho bavuga ko yaranakwiriye guhabwa n'iryo kamba rya Miss Popularity.
Miss Nishimwe wujuje imyaka 21 y'amavuko yavutse tariki ya 5 Mutarama mu 1999. Avuka mu muryango w'abana batanu n'uwa gatatu. Avuka kuri nyina witwa Fanu w'Imbabazi na se witwa Kamari Sharire. Urugendo rw'uyu mukobwa rwo kwitabira amarushanwa y'ubwiza rwahereye mu mashuri yisumbuye kuri Glory Secondary School, yitabira Miss High School yegukana amakamba 2. Yambitswe ikamba ry'umukobwa uberwa n'amafoto Miss Photogenique n'ikamba ry'umukobwa wakunzwe mu irushanwa Miss Popularity. Yiyamamariza ikamba yarashyigikiwe n'abanyeshuri abo mu muryango we n'abandi bamubwiraga ngo nucika intege komeza. Amakamba 2 yegukanye yamufunguriye amarembo, aramenyekana, anakorana n'abantu batandukanye mu bikorwa bibyara inyungu. Ahera uko yamamara itsinda ry'Amakenzi rije arongera aramamara. Amaze kuba nyampinga w'u Rwanda 2020 byo byabaye akarusho. Kuri ubu akurikirwa n'abantu barenga 160 kuri Instagram gusa. Naomi niwe dusanga ku mwanya wa mbere w'urutonde rwa bamwe mu banyarwandakazi 10 beza bamamaye ku mbuga nkoranyambaga atari uko bambaye ubusa. Hari abandi bakobwa rero bashobora kuba nabo bahari bamamaye atari uko bambaye ubusa, gusa aba nibo twabashije gukora bagera ku 10. Nguko rero ngaba abanyarwandakazi bagera ku 10 bamamaye atari uko berekanye ubwambure bwabo ku mbuga nkoranyambaga. Nawe wakwamamara birashoboka utiriwe wiyambika ubusa. Iyi ni Story House, Nyalidiane Mahirwe, mukomeze kugira ibihe byiza.